Riboti nĩ ngeni atĩ Kenneth Ouma akuire kumana na nguraro cia rithathi igĩrĩ iria arathirwo muthi wa tariki 25 hĩndĩ ya mirũrũngano ya mbeũ njĩthĩ taũni-inĩ ya Karatina. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na ũthuthuria wa mĩĩrĩ ũrĩa ũtabanirio thibitarĩ-inĩ wa Karatina kaunti-inĩ ya Nyeri ũmũthĩ, na kũringana na mwaria wa family ĩno nĩwe John Nyongesa, merĩtwo nĩ mũthuthuria wa mĩĩrĩ nguraro ici cia mũguraririe ũru mĩkiha yake ĩrĩ ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Ithe wa Ouma nĩwe Patrick Wafula rĩu nĩorĩtie thirikari kũrĩkĩrĩria ũthuthuria wa abitha ũrĩa watabanirie ngero ĩno, gũkũ akĩũria thirikari gũteithĩrĩria ngarama ya mathiko o hamwe na ngarama ya gũthamia mwĩrĩ kuma Karatina nginyagia mwena wa Webuye. Ngoja kwanza. So umesema ataonekana. Umesema majina? Tunaweza bila tuna hawa then tutafanya kwa yeye. Can you just allow me to call somebody very urgent? Majina naitwa John Lusweti Nyongesa, family representative. Kulingana na kitu ambacho kimesababisha kifo cha mtoto wetu Kenneth Ouma, imekuwa ya kwamba alikufa kwa bullets, na bullets zilikuwa mbili. Moja iliingilia zote zilitoka upande wa nyuma. Moja iliingilia mahali hapa, ikatokea hapa na ikaenda, na nyingine kaingilia kwa mgongo upande wa right, na zote zilikuwa upande wa right. So ile ya chini ilikwama kwa kifua, na moja ikawa imerarua pipe ya kupeleka damu kwa kichwa, na ile ya kule chini ikawa imepasua ile pulmonary artery. So moja imepatikana ikiwa ndani ya mwili na ingine ikawa ilitoka. Na hiyo ni ripoti kutoka kwa family pathologist ambayo amefanya postmortem. Na umetisha kana hiyo ripoti? Na kulingana na familia tumeridhika na hiyo ripoti ya kwamba mtoto wetu alikufa kwa bullets mbili. Mimi kama baba ya Kenneth Ouma, kwa shughuli yote imetendeka kuanzia kwa police station, DCI na IPOA kuchukua hii shughuli ya kufanya postmortem tukiwa na family pathologist, ninaona ya kwamba nimeridhika kwa sababu nimejua kabisa iliyosababisha kifo ya my son. Kwa hivyo kupitia kwa hiyo stray bullet, na kumbe sio moja, ilikuwa ni 2 bullets, ninaomba ya kwamba haki kabisa ijulikane na ichukuliwe kuhusu my son Kenneth Ouma. Kwanza mwenye alipika alikuwa alifiatua hiyo marisasi, kufuatana na demos najua kwamba live bullets hazitakani kutumika, na kama alitumia live bullets hiyo siwezi nikajua, lakini sasa serikali mimi naomba ya kwamba haki iweze kupatikana. Ya kijana yetu leo hadi Webuye, and the cost is very expensive, na unaona kifo ilisababishwa carelessly with the stray bullets, na hii mzigo yote imerudi kwa familia, which is very painful and expensive on our side. Yeah. Ombi ya kwamba serikali kama ingetusaidia jambo kama hili ingefaa sana, kwa sababu hii mazishi na gharama yote kabisa haiko kwa mikono yetu, ingekuwa mikono ya serikali, wenye hii mambo kabisa imefall kwa mikono yao.